uNkulunkulu wethu ongcwele impela nguJehova igama lakho. Akekho ongafaniswa nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Akekho uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu omkhulu njengawe. Wena uyababazeka, uyinkosi yenkazimulo, uyinkosi ephakeme, uyinkosi yakho konke. Uwena ingcweti yomsebenzi, konke okukhona kukhona ngawe uNkulunkulu. Siyabonga ngophilo okuphakade, siyabonga Dwala lensindiso yethu, siyabonga sonina nini, siyabonga sokulungu nguJehova. Igama lakho ngophilileyo ngongcwele. Yebo, sikunikeza udumo ntambama egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi nakalokhu uzokhuluma inhliziyo yakho phakathi kwethu egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu uzosilungisa. Yebo, uzosiqondisa, uzosisola ngezwi lakho elinamandla, izwi lakho eliphilayo, izwi lakho eliqhephula imisedari yaseLibanoni, izwi lakho eliphunzisa izimbabala, izwi lakho eliwukhanya endleleni, izwi lakho lingukudla isibili. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uthewe nonalo izwi lakho, akaduki nasendleleni. Mana nomkhonzi wakho uNkulunkulu esamile phambi kwethu ukhuluma indaba zakho. Ngoba Nkosi ukhuluma kwakhe akhuluma inhliziyo yakho yonke njengoba injalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi nalo lonke uhlobo lomoya, yebo, izikhonzi zendawo, omongameli bomkhathi balendawo, sibonga ukuthi nakalokho, oh haleluya, uma ngabe kukhona wena, lonke lolo hlobo luzovuka ngoba kufike wena uNkulunkulu. Ilizwi lakho ulithumile, alibuyeli emuva umsebenzi wakho. Sibonga ukuthi nakalokho egameni likaJesu konke kuzovuka ngenxa yegama lenamandla. Oh haleluya, siyabonga uNkulunkulu ukuthi konke kuyaguqa masefika wena. Uwena inkosi malanga, uwena ingqalabutho, uwena insimbi ehlazinye, uwena khona nowakhona, uwena ingwele iqaqeda zonke amakhanda. UJehova igama lakho, bayede ezulwini phezulu, bayede kwamafohla, thatha udumo lukufanele ngoKristu Jesu inkosi yakho konke. Amen. uJesu zana singahlala phansi. Angithathe lethuba ngibafethu ngibingelele izisebenzi zenkosi. Ngithi-ke ncike inkosi wena odlalayo, bayazi labafethu ngithi ngoba sizofunda usuke kungashumayeleki, kanti manje intshumayelo efuna iqonde ngqo njengoba udlala nje. Ngikufundise ngezwi likaNkulunkulu, uzokwazi ngisivangela ku-right. Masifunda engathi singafunda nje. Ngiyabingelela izisebenzi zenkosi zonke, amakhosikazi azo, sibingelela ibandla egameni lenkosi. Amen. Fundisi Landa nomama siyabingelela mfowethu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Ngesikhathi sizalwa wemfundisi uNtana ayithi amakhehla-ke athi phuma Sathane,
ake sahlala nje ngoba sasiyabona usathana yabo sayihlalela nje sakhulu uJesu wasizake sifika Skipetile nje kwakuzoba nzima ke wayethi beshumana mfundisi ashumana miyaqeda athi kuyona inkonzo yokuKipita le lahlakaniphile lakhe elesiphethe ehlakuyona inkonzo yokuhlakanipha umuntu walikeze wisdom lithi liqeda nje kusibhamba ngenduku bese lime lapho ngasemnyango lithi uyaphila mfana ngithi ngiyaphila mkhulu kodwa nje enkulu lithi hayi inkonzo lemfana konzo le hayi bekasela kuzolunga futhi la lelithi lishumayela kodwa libelazo lelikadile. Amen. Bafethu ngiyabingelela amabhishophu mfethu, ngiyabingelela ngani yakwethu wakwethu wena, ngiyabingelela bafethu, ngibingelela ibranch, ngiyabingelela nomphathi wayo. Amen. Sizonibona nje njengalokhu sivakasha sijikeleza nje amabranch so qeda namabranch awu-17. Amen. Yeah, kodwa uNkulunkulu uzosisiza bafethu soze siqede. Ayikho into esijikelezelayo, sifuna ukunibona nje ukuthi lento esayifaka isakhona na iyakhula futhi. Right bafethu, ngani zakwethu akukuningi ngenxa yesikhathi, ngazi ke angazi ukuthi isikhathi ngiyathanda ukuthi sebenze kahle, isikhathi sisheshe sibaleke, sakhele kude sisazo drive impela isikhathi imba 8:57. Okay, bafethu ngangivumela mhlambe 8:57 angifuni ukuthi ngithi, kodwa ke bengicela sisheshise ke, kodwa ngifuni futhi ngithi sisheshise ngoba ungathi ngilwa lo moya ingcwele. Yeah, kodwa ke sibekezelelane, siyazi basebenza abanye phakathi kwenu, kodwa namhlanje singawo. Oh right. Phela insuku ngisala kumina nje seke ngoba ngihlezi ngisemsebenzini. Bafethu ngicela sithathe amabhayibheli size ebranchini. Engathi abazolabona amabhayibheli lapha emva. Hey, yazi ngayibona le nto ukuthi amabhayibheli ncebo emaromeni amaroma aliphathi ibhayibheli. Ile ndoda lefaka ingubo ezinjalo sinjani zayikubo ngake ngaya phela ngangasonto uMbishophu wangisondisa emaromeni, sathi basingena lapha sifaka isandla edongeni sifaka khona amanzi abandayo sithi bese sithi iBhayibheli aliphathi kusukunywa njalo kumiwa nje kuhlalwe phansi kusukunywa kuqoqo kathi ke ngingene nje hayi ngoba ngalithandi ngakasithandi isenzo sakho. Amen. Romans chapter number 5. Mambishop khona umfundo washumayela kwenye indawo ubefunda le verse Romans chapter 5. Ngicela sinifunde kathathu. Khona indawo ngifuna siyimeke yona. Romans chapter number 5 from verse 1 sifunde. Ngicela sifunda kathathu, bayazi ke laba esifunda nawo kulesi sikole. Khona indaba ngifuna sikhulume ngayo nje namhlanje endaba leli lama verses. Verse 1. Okay, uyazi masifika ku verse 4 ufike sewuyama mabhisho mfowethu, ngicabanga ukuthi ngoba ngeni nami okay ufundeke lapho right ngisho uthandiso futhi uzolifunda kuyena angilibeke ke lami iBhayibheli ngathi ngishumayela kwenye inkonzo khona umfundisi wayemfundela iBhayibheli wathi nje ngathi le Bhayibheli oliphethe elami kwaba njalo kabuya nalo ngangizobona ukuthenga kwathiwa lu 900 rand le
ngathi hawu uNkulunkulu kuyothi iBhayibheli ku900 ayingaka amaBhayibheli mfundeleni ke bafowethu ufunda lelami ufunde lelo bese sifunda lesizulu masithi nje verse number 4 20 ngoba yona indaba engifuna sikhulume la ukuthi angilazi nje ukuthi lithini libeka kanjani leli verse lapha ku verse 4 kodwa ngifuna siqale phezulu mambisho ungifundele lelami ngami yonke mfundisi ngifundelwa unkosikazi iBhayibheli lesizulu lelo lesizulu okay asibheka ke mambisho baba izwi lakho leli impela uNkulunkulu wethu ongcwele ilungelo lokufundisa nokuyala nokuqondisa namhlanje ebusuku Nkosi sihleli silalele ukukhuluma kwakho khuluma Nkosi silalele ngegama lika Jesu amen funda ke sisi umphumela okuthethwa icala lakho lithini isihloko Faith brings joy. uyabona manje nabe lamaBhayibheli angazi umphumela okuthethwa icala leli lamncike Nkosi ingathi leli lithi umphumela okuthethwa icala okay lithi la lelami lithi izithelo zokulunga izithelo zokulunga yeah Faith brings joy. faith brings joy kuthi ukukholwa kuletha ukukholwa kuletha injabulo noma intokozo lelama bishop lithi umphumela njengoba sesithethwe icala njengalokho sesithethwe icala ngokukholwa kwethu kusho ukuthi icala selinjani selithethiwe futhi liwenile icala sesiliwenile uyabona kusho ukuthi besinalo kusho uyabona ukuthi umuntu uma engakholwa unani unecala bafethu singayithathi kancane le esikhuluma ngayo ukuthi uma ungakholwa unecala icala nalo ukungakholwa okay ya icala nalo noma ungakholwa ukuthi okhulu bakhona lokho kukholwa lokho akusho ukuthi usuluwinile icala okunye nje ukukholwa lokho noma ungakholwa uthi ukhonza ekuphakameni ukukholwa nako lokho kodwa okunye lokho akwenzi ukuthi uphume phambili ecaleni usanalo icala usazoma phambi kwejaji noma kunjalo ngoba leli lethu iBhayibheli lithi thina sinommeli sine advocate kusho ukuthi ngamagama njengoba sikholwa nje plus advocate uyabona lento ukukholwa ukuthi uyabona kunjani ya ila khona ke kuthiwa khona icala siliwinile kodwa ukuliwina kwethu asiliwinanga nathi ngoba kunezinto ezihamba zisenze njani endleleni zisikhuba masikhutshwa izinto endleleni senze njani uma singazivumi ke lezi zinto ezisikhubayo kusho ukuthi icala nathi futhi zinjani noma singasindiswa sikholwe kodwa icala lona linjani lisekhona ngoba izono zenziwa njani ziyavuma futhi zenziwe njani zishiywe uthi masingazishiyanga izono sizivumile icala lisenjani lisekhona funda njengoba sesithethwe icala njengalokhu sesithethwe icala ngokukholwa kwethu ngokukholo kuba khona ukuthula phakathi kwethu noNkulunkulu ngenxa yenkosi yethu Jesu uyabona ukuthi kuba nemediator mayingekho akubi khona ukuthula siyazwana bafowethu right sesingenile ngaye safinyelela ngani ngokukholwa endaweni yomusa esimi kuyo siyaziqhenya ngethemba esinalo lokuthi nathi siyohlangana
ukuhlanganyela noNkulunkulu enkazimulweni yobukhosi bakhe. Sister, ngicela ufunde ugcine kuleli verse alifundile uMama Bishop. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God. We have peace with God. Because of what Jesus We have Christ, peace with God. because of what Jesus Christ our Lord What Jesus Christ our Lord has done for has done for us. us. Because of our faith, Because of our faith, Christ has brought us into this place. Christ has Brought us into this place into this place of undeserved, undeserved Now, privilege. Where we are now stand, right? and we confidently and joyfully look forward to sharing. And We confidently and joyfully Right. look forward to sharing God's glory. right, We can rejoice right, too when we run into problems right. When we run to problems, and trials, for for we know we know, that they help us right, to develop endurance. kushuthi izinhlupho sho njalo zisenza senze njani kushuthi le ziyaphoqa zibe njani zibe khona izona ezenza thina inhlupho zibe njani hayi leyo kukhala njalo umkhala Mama Bishop ubuhlungu ma yabona lento lokuyikhalela le lokuyikhalela ukuthi kubhlungu isho ukuthi ngeke ufike la uyakhona wait too much ngoba umuntu ozofika la uJesu efuna afike khona kufanele kuphekwe ngenhlupheko hayi ngokudla uphuthu olingenakhari okunakwenzeka futhi kube njalo kodwa leyo nto ikwenza ukhuthazele. amen Ukukholwa kusikhona ukuba nefortuna, akukho ukuba nemali, akukho ukuba nomzo omhle. Mawuzwa abantu befakaza bethi mina uJesu ungusile, nginomuzo omuhle, nginemali, nginefortuna, nginayo yonke into, akuyona into leyo emsa phambili. Kodwa into ejabulisa yena nje. Kodwa into ekusondeza kuJesu inhlupheko. amen Inhlupheko. Lento iyalwelwa, iyahlushekelwa, uthukwa abantu kalento. Lento iyenza ukuthi abantu bakuthuke, bakweyise. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi usuka kwenye level uya kwenye level. Mawuzosuka kwenye level uya kwenye level uyiswa abantu ngokukhuluma kwabo. Uyabona uma usajabule uthi uyafika eBank uno 100,000. Drive a Mercedes Benz. Endlini ku right, akekho umuntu okuthukayo, awukhonzi kahle. Ngeke uzukhonze kahle. Ukhonza imali hleli ephaketheni la, igcwele ephaketheni. Angani inhliziyo yomuntu iba la khona ingcebo yakhe ikhona. Ngama magama inhliziyo yakho ayikwazi inhliziyo yakho ukuthi kuhlele uNkulunkulu la, kuhlele nezimoto la. Mahleli imoto la uNkulunkulu akekho. Lutho. uNkulunkulu uhlolani bafethu? Inhliziyo. Hlola yona. Ukala khona uNkulunkulu mayifuna ukubamba uSomandla, ukubamba ngento nayo. Angithi uSomandla uyakwazi ukuthi thatha yonke le mali unikele ngayo. Ngisho into engiyaziyo, athatha yonke le mali unikele ngayo. Uyazi uNkulunkulu ukuthi inhliziyo yakho ikule mali. Abese kubamba ngayo inhliziyo. Efuna ukubona uNkulunkulu ukuthi uyamthanda. uNkulunkulu akubona ukuthi uyamthanda, usatamasa. Funda. Nangaphezu kwalokho siyaziqhayisa ngezinhlupheko zethu ngoba siyazi
ngoba siyazi ukuhlupheka uveza ukukhuthazela. angazi funa lakho lithi ngakho lokho sesilungisisiwe ngokholwa. ufunda leli verse incike inkosi Verse 3. right Kepha akusikho lokho kuphela kodwa sizibonga nangezinhlupheko. akekho ke la kunina ongathi ngiyabonga nina ngiyanazi ngigijima enhlambulukweni nje manje khona inkathazo ngigijima enhlambulukweni niyagijima babishop akusahambe uyazi uthi akusahambeki nje hayi ngoba ngasahambe kuyahambeka ukhathazwa yilento nje lemhlaselayo nje manje emhlasele nje for 1 week usekhathele omnye ukhathazwa ukuthi nje akabatholwa abantwana ukhathazekile ukhathele omnye ukhathazwe indoda endlini ukhathele akaze athandaze kanti lento enzakalayo ukuthi indoda imhluphe ubhizi nama television akekho busy noNkulunkulu uNkulunkulu ufuna athandaze le ndoda hayi ngoba imhlupha uhlushwa uThixo ngale ndoda ukuze athandaze lo nkosikazi akathandazi ubhizi nendaba nama television sike sayixoxa indaba ngathi namandiya lamandiya abukelwayo unkosikazi onabile ubukela amandiya kodwa unendoda ekholwayo unendoda engakholwa uye ukuthandaza thandaza indoda engakholwa ubhizi nama television busy nama TV indoda ehla enyuka ilala neyifebe yonke indawo ubhizi yena ku television ufuna indoda yekulala neyifebe ngeke iziyeke ifebe indoda uma umfazi ongasile ekhanda ufuna emthandazweni uNkulunkulu thi iBhayibheli umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa siwula siyidiliza ngezasizandla ngesasi sathi sidilize umfazi ohlakaniphile nje ukhala kusomandla akhala abantu ukhala kusomandla baba le ndoda ongiphe yona eyam nje inhlupheko yinde ekhuphuka ngapha athi somandla ya ifanele Kepha akusikho lokho kuphela kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Yebo mfethu ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela ukuhlupheka ikona ukuveza ukukhuthazela kusho ukuthi mangekho ukuhlupheka ukukhuthazela akukho fanele kube nenhlupheko ukuze kube khona ukukhuthazela ikholwa elamukela uJesu lamba amukela uJesu nenhlupho zakhe akona nje ukuba blessed uJesu wathi uJesu thina ngesahlupheka thina soba blessed sihlale ema-mansion no elakho lelo lasedolobheni elikaJesu ivangeli liyamqhama umuntu khiphe yonke inkani legcwele ekhanda wakhiwe ingqondo yakhe iguqulwe ukwazi ukuhlola izinto zikaThixo hlola izinto zikaThixo uthi noma kukhona imali evelayo uthi hayi ayinakungimisa lento ekukhonzeni uNkulunkulu lento nje into yokuthi ngihambe ngendlela akuyona into yokuma ngoba nayo imali uyahlupheka kunjani hlupheka khona imizi nje la egcwele niyaziyo imizi abantu bahlala ezitezi bashadile kodwa kulalwa umnye abhekele omnye alala ebhekele bayakholwa abantu basinisiwe kodwa umuntu alala abhekele nomunye ulala abhekele kusho ukuthi ayisizi leyo nto kodwa inhlupheko yalesi sikhathi kukhona kaJesu inhlupheko bese kuba khona yaleli lizwe nangizokhuluma ngale kaJesu uthi ikholwa yenyakaziswa ikholwa lelozoka yonke into inyakaziswa ikholwa kubonakala ukuthi lime kahle na noNkulunkulu ngoba fanele ikholwa njani lime kahle sasifundiswa kuqala kuthiwa he awumadoda sasithi isikhathi senu
izono wawungagcini ngokuthi uhlukene nezono usho mfundisi umithi ngoba naku unganalanga khona izono onceke sengqondo khona izono lisemcabanga ngithi ucabanga nje ucabanga amantombazana uthi amantombazana segcwele engqondweni uyizwa lento uqonyiwe manje nasenhlizweni uqonyiwe lezi samanje izono lezo azisavunywa azivunywa umuntu mefika ujika ngakuyona into athi ngizosihlambulula ngicela ubufebe buphi sengqondweni noma kusenhlizweni noma usuyalala achaza kufela sifuna ukuphila impilo enjani emsulwa ya funda ngifuna verse lela verse namhlanje lo Verse 4. umali manje Bengik 3 ukukhuthazela wakha isimilo. finish mambisho isho And endurance develops strength of character. ayo-ke strength of character ukho ithini la kuncike Nkosi Ukukhuthazela. ukhona phela isingisi ngathi liyakisho ngenye indlela leyo enceke uyazi umuntu ngicela sangisiza mfowethu angizange esikoleni ngizwile ukuthi esikoleni mina lutho angihlala ngaphansi kwepipe mntanga kodwa manje umbongelo ungenza ngizwe isingisi ngingakuphikisa emokhuluma izingisi esingeke ukuthi akuyona into ekhulumayo akuyona kodwa lelo lesingisi lisho ngenye indlela alisho njengale uzozwa nje. And the endurance, fortitude develops maturity of character. Nayo ke yabona ke leli ke yalisa leli thini maturity of character maturity of character nisile ngomsho Lithi ukukhuthazela wakha isimilo. wathi isimilo ke ngane zakwethu ngoba ngibe ngifuna sifike la ku verse 4 engathi singakhuluma ngayo lento ekuthiwa isimilo ngoba uNkulunkulu akakumeji ngevesi no akumeji ngalo futhi akakumeji ngebhantshi nothayi akakumeji futhi ngomshuqulo nesikete eside kodwa ukumeja ngecharacter siyazwana bafethu isimilo uyazi ukusindiswa kwesinye isikhathi akubi into oyikhulumayo kodwa kuba into oyihambayo abantu ababe besafuna ukuze uveze uMateyu noGenesis kodwa bake babuke babonke lo muntu unoma kuthiwa ngabe ngiyathanda ukukholwa mina engathi ngingakholwa kanje bebona isimilo amen isimilo usifunda ekukhulumeni oh my god ekukhulumeni ngisho ukukhuluma Yebo. ukukhuluma kwakho kuyakha ukukhuluma kwakho kuyayoliswa uyazi ungabiza umuntu ngenja sometimes mawugcotshwe usomandla angayizwa lento oyishoyo kodwa kushwe ngemfihlakalo ukuthi ukhuluma khona umuntu okhuluma othandweni likaJesu maturity kusho ukuthi ukukhuluma okunaleyanto yokukhula kwenza abantu bayithanda into kaJesu noma ubengayithandi ungamvulela kivesi kodwa ngenxa yokukhula nasimilo abantu bathanda into yakho uyabothi kubalekile nala kule ndawo niyayizwa mfethu nala kule ndawo abantu abakholwa basindisiwe kufanele baqaphele Amen. abantu bayakubuka nje ngoba soke ngasakubuki amavesi lemgoqweni baso sebebuka umuntu kaNkulunkulu ohambayo lento
ayigcine esontweni lento engikhuluma ngayo akuyonto egcine esontweni lento iqala sometimes ekhaya iphume ekhaya emphakathini iphume kanjalo emphakathini iye emsebenzini iphume emsebenzini iye la iyakhona kodwa la ivela khona ebantwini ayihluke iba njengalokhu owathi uyifice ekhaya awu bafethu Amen. Mede ngeke ngafundisa kwenye indawo ngithi umfundisi ogijima olwandle efaka itrunk ephuma emanzini ahlangane nomzalwane efaka itrunk awumcabange indoda ifaka itrunk iphuma emanzini ukuthi injani ake uhlala noma umbishop uthi ay uzokwazi ukuthi ayibonge Nkosi ukuthi bayibonge Nkosi ngoba isimo sakho kusho ingqondo yakho ayiguqulwanga khona izinto ongazidingi kuzumayezwa ekudinge ukuthi ingqondo isebenze kuwena ukuthi ngeke ngiyenze le ngiyangithola ngeke ngiyenze le ngenxa kabani kaKristu kodwa lento ayibhaliwe eBhayibhelini kusho ukuthi engqondweni yami ngimdala ukuthi ngenze into nje ngitshele nje ngenza ukuthi lapha ekhaya hloni ngifaka izikhindi ngehla ngenyuka la ngiyashalela igceke ngiveze nomkhaba ngiyashisa ngithi ngiyashisa amadoda angakholwa ayakwenza kodwa hayi mina ngisebenza kaNkulunkulu hayi esontweni yonke indawo mase qhamuka umzalwane lapha ngishanga umkhaba lapha egcekeni ebafethu isimanga kusho ukuthi ingqondo yami ayisebenzi kahle ucabanga ukuthi ngihlulwa ngisho sihlulwa ngisho ukuya kobanga lapha eAlsa City nje eAlsa City nje lapha eAlsa City mawuwehle eAlsa City nje uye ema toilet angithi siyochitha amanzi angithi siyo laba siyo ize ngixoxe phela lapha ngisigadile ukuthi lezi ngane sihlazi ngubaba nangomzimba ukuthi angikwazi nje vele ngithi kuqine ingane nje sengiyakhumula nje ingane sibona yonke into kimi igade naleyo nto ngoba engqondweni yami le ngane zongabuki ngendlela engenza ngayo zifunde enye into ukuthi awu ubaba ubuya abe enye into abuye abe enye. Amen. Hallelujah. Amen. Funda sister. And endurance develops strength and character. And character strengthens. Ukubona bafethu lapha siyo lapha la nisenza khona manizodlala lapha emsebenzini nidlala ngisho kabi ngizwa niyadlala emsebenzini mawusebenza awudlali mawunesito sikaNkulunkulu awudlali umuntu bethu uyakudlalisa ethi ukudlalisa ngalendlela yezwe funa usheshe uthi hayi mfowethu hayi singadlala sigcine la leyo yenza manje uyadlala manje phela mina ngumuntu kaNkulunkulu akunasikhathi sokudlala funa bakwazi emsebenzini bakwazi noma ikephi la ukholwa ukuthi wena awuyona inzango ebhenywayo umntwana kaNkulunkulu onjani okholwa kusho ukuthi mase ukholwa ingqondo yakho iyakhula uyakhula nasekumazini uJesu udlule ezintweni zabantu. Amen. Oh hallelujah. Amen. Malibonke igama lenkosi. Kunezinto esingenzelezo asenzeleli uNkulunkulu usizile sakhula. Uyazi kade ngibuye kwenye indawo ngeNkosi esontweni ngesikhathi sizalwa ebandleni khona izinto ezazikhulunywa singazinaki zikhulunywa nje singanaki
kanti siyasiza ekukholweni. Esontweni lakithi ngesikhathi sizelwe bekugqoka amabhantshi. Asikaze sibuze ukuthi ibhantshi lufesi bani loyo. Abantu ababuza yilaba ondaba kayikhonjwa bethi ligqokelwane ibhantshi isono ngani bethi igqoka. Hayi ku right buza mzali wakhe. Kodwa thina asange sibuze. Savele senza nje into eyayishiyo. Sayenza njengoba injalo. Kwathiwa kule nkonzo ayidliwe ingulube. Ingulube ayidliwe nje. Umzalwane nje. La kithina osensiwe ingulube. Wangibuza uverse bani. Ingulube ubheke na unjani? Ubheke ne-restaurant awudliwa. Siyawuthatha ubheke siwenze njani? So siyamtshela lo futhi osenzela ukuthi pork siyabonga. Sidla thina inyama. Hayi pork. Siyabonga kwakho. Asibuze futhi ukuthi kwenziwela emngcwabeni futhi makholwa yazinisiwe lapha yakunehlahla. Kukhona umlahlankosi. Ubekwa lapha ezkwebhokisi namabhokisi ambuziwe bese kuzobekwa amakhandlela. Ngiyanifundisa njalo. Nensinisiwe ungasihlazisi lapha emngcwabeni. La makhosikazi nalamantombazane asuke ephethe ubhasikiti lapha elokwedlula ethi nama aphula ukuthi usuyacosha. Ucoshani sinisiwe. Yini lento oyicoshayo? Cosha abantu udla izinto usizongcwaba la asizibi ukuzodla ama-aphula. Masiqeda ukungcwaba khona izihlahla namalambu ngaphansi siyaqeda siyagoduka. Asifune eswidi wakhona. Asifune manzi noma ngabhalwa kuthiwa icebo lethu. Asinandaba necebo lethu. Sengenile futhi ahlala la etafuleni. La befundisi laba ababengena belula izandla baluleke lapha bathathe baphuze. Ungayiphuzi wena leyo. Musa umbuza futhi uverse bani. Yaxoxa. Ayidliwe into. Ngoba leya nto ngibuzeke. Yini babishop kwenza njani? Awathe ngixoxele. Ngibone ile ikhehla nginikhombisile labantu sibuya khona. Ngithi nabuka lekhehla. Lithatha umlahlankosi. Lithi dadewethu njengoba ke besikubeke la sesiyaphuma mfowethu. Silandeleke mfowethu sesiyaphuma. Ngithi mina hey sebeqedile bathi silandele sesiyaphuma. So umfundisi ukuthi isona befundisi ngithi hey sona lo hlobo labefundisi bafuna bahamba phambi komuntu akithi lo uya uthi asihambe mfowethu abefundisi bahamba phi phambili bahola lo njani ofile nami futhi ngibe phakathi mithi asikwenzi asiholi mabhokisi thina sisinisiwe nje sihlukene nani nezo uma umuntu etshonile mase bemthathile abakuba bamthathe bamba umbeka lapha simfaka emgodini finish sigodukele futhi ukuthi aliki ihlahla nekhandlela sebebe ukudla sesenzani lapho la uradlo ukudla ngisho kithi kachiliza lapha la ngisalwa khona kithi nje kachiliza meke nafica lezo zinto anokwazi ukuthi angingene ngikachiliza lapha kwami njengawazi kodwa kwami ngene ifica kodwa lapha ya ifica kachiliza njengoba kushoniwe nje lapha ekhaya mase nibone izihlahla nizobabona nje ndodana sesiyaphuma ndodana bakholwa kodwa futhi bakholwa ngisho abantu abalapha ekhaya bayakholwa banamasoto wabo kodwa uyababona sekufuna ndodana sesiyaphuma ndodana sesiya lapho ke endlini yakho yokugcina ngoba ngiyibukele nje ukuthi Jesus babhubha abantu ngoba ngabatshela ngoJesu baswele ulwazi ukuyithike lapha yanqika Nkosi akubona kwami ngingabuka ukuthi okithi funda mntama skodwa ukukhuthazela kwakha isimilo ukukhuthazela abafowethu kwakhani isimilo kusho ukuthi ke ngikahlehla kancane ngithi inhlupheko
ukuhlushwa, ukudelelwa, ukukhonza kabuhlungu. Lento obhekene nayo ayiyona into ebulalayo. Yakha Isimilo. wonke umuntu osekhulile ekukholweni makufika izinto akubi umuntu oshesha complain kalula. Umuntu osekhule khona. Ncebe inkosi mawuphethe ikholo eselikhulile ekukholweni awukhathazeki. Ikholo nje maselikhulile ekukholweni awukhathazeki ngalo. Sunday lenza sure ukuthi noma inkathazo ingangakanani kodwa ngesontweni. Angisho laba abantu amawashing ingane lezo. Ingane lezi ezibona amawashing ngama Sunday. Ingane leyo uthi angiye enkonzweni ngoba ngiyawasha. Ingane le Sunday school. Ubanjwe iwashing ngishikholwa mina. La ngempela libanjwe iwashing. Ikholwa lingawashi washing libuye esondweni engcono lithi ngeke uNkulunkulu ngamkhonzi ngenxa ukuthi nginewashing aqala uNkulunkulu oqala. Gcine mina. Futhi ikholwa eselikhulile ekukholweni izinto zesonto alizibuzi liyazenza njengaloku kunjani kushiwo. Eselikhulile ngani ekukholweni ngokwanele. Ukhona umuntu omdala ngeminyaka kodwa ubona ukuthi mdala bayi uno 60 years. Futhi uyasho ngayibamba lento. Kodwa uyabona yini? Kade ayibamba kodwa ungathakasa kudale ayibambe ngihlawo. Kade ayibamba. Uyasho futhi kade lesonto la ngithi lesonto. Mina ngazalelwa la mina. Ngazalelwa cha impela uzalelwe la kodwa awukakhuli. Iphinde bayizwa. Ukukhuthazela kwakha isimilo. Ukukhuthazela kwakha isimilo sister. And endurance develops strength Ngithanda le yakho of futhi. character. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. And the endurance, fortitude, develops maturity of character. It develop a maturity of Correct. Approve, faith, and tried integrity. Uyazi ukuthi umuntu uma esekhulile nje. Angazi bengixoxa ngithi uyabona into yokuthi uvuma izono uzobufebe. Uthi isiqondo umzalwane. Uthi yini edala ukuthi ube isifebe? Uthi ke omunye into ethi engiyibona ukuthi lento yakha ubufebe ukubuka abafazi ku TV abaqabula naye. Ngithi ke mina uma ubuka abafazi abaqabula naye ku TV ungenayo umfazi uthi kuwena kuzokwenzakalani? Angithi umoya lo kusho uma uyintombazane ubuka indoda iqabulana nomfazi kanti wena unayo indoda kusho uqala ukuba nendoda ungakabi nayo. Okay uhlambuluka kanjalo ukuthi uyisifebe angithi yini lento ekwenza ube isifebe? Ukubukela iTV nabantu abaqabula nayo. Yini lento ekwenza ube isifebe? Ukubona ifone nabantu abalala nayo. Ngithi right lento ekuthathayo iyokukhombisa abantu abalala nayo isho ukuthi yenze njani? Yeke kusho ukuthi mzwalo uyeka lento kuyobe unqamukile ubufebe kuwe. Manje ayiyekekike. Ayiyekeke angithi right uma sifundisa ke sithi yini lento eyenza ukwazi ukuyobona abantu abalala nayo efonini athi izithombe ezisefonini. All right themba ubhobho. Hayi ubhobho ngeke ngikwazi ukuthi uyabona ukuthi ubufebe ngeke uhlukane nawo. Kusho ukuthi manje mina ngizolo ngathi hayi phila mzalwane uNkulunkulu. Kanti iBhayibheli lithi ovuma isono asishiye ufumana umusa. Angithi hayi ufihla isiphambeko ngoba the more ungafuna ukuphuma esonweni it's the more isono sikulandela. Kusho ukuthi enze njani lento ekwenza. Oh my God.
lento ekwenza ungene ezonweni iyeke khula manje yeka lento uyazi ukuthi hey bafowethu ngangabona isibanga abantu belahla amafoni kwenye imvuselelo kwenye inkonzo belahla amafoni bethi nazi izinto ezingenza ngimoshakale nazi izinto ezingenza ngimoshakale sazithatha izinto sazithatha ezibizayo izinto ngathi nangu umuntu abantu asebekhulile ekukholweni bebona ukuthi izinto ezibenza bangayiphambili nazi lento ekwenza ungayiphambili iyeke ila sathi futhi izinto ezishiwayo zingozi kodwa izinto senziwa njani ziyalahla manje amakholwa awathanda ukulahla izinto awathanda ukuzishiya into oyishilo ubuphinde khona uyibheka uthi lento ngishila kusho ukuthi ngamagama ke bafowethu izinto azenziwe njani asilahlwe kuze sisinde la ekukholweni singakhuzwa omfundisi untana ngoba ufebe mabethi bafika nje bethi baphethe leyo nduku yokushaya ifebeni bangasifiki ngoba isifundiso sisidlile sazafinyelela ebudodeni okupheleleyo bokwazi uKristu ngokuphelele uma sesihlukene nalezi zinto ucabanga ukuthi mawubeka izinkambe ekhaya ngeke ulihalela ijiki uzolihalela yeke izinkamba bulala lento ehlalelisa ngezona uma ucabanga ukuthi leyo nkosi mawusondela kubantu besifazane njalo uhlezi uzikhuhla kubantu besifazane uzoyizwa lento oyifunayo suka ebantwini besifazane mawuyindoda suka mawumfazi suka emadodeni ukuze ukhonze kahle uNkulunkulu ungayizwa lento yokufebe la emzimbeni ubufebe wena obizayo mawuloku ufonela ubrother ebusuku unjani uright njengoba uthi unjani uright uzokhuluma amazwi ubrother akuthophile bese lento ikhuphuke ngomzimba uzwe sewusifebe kanti ubufebe benziwa kanjani buyalahlwa abulahlwa inombala bulahlwa umuntu okhulile Amen. ayothiwa lento ayothiwa bafethu ngikhuluma iqiniso uma uzinamathelisa kumuntu wesifazane uloku ukhuhlana na ngemkhuze ngithi mina ekhaya ngithi afunana amadoda ekitchen afunana abafana ekitchen abafana belo bekhuhla izinto zamantombazane la ekitchen lento akubona kuyena udade wenu lo ukusho nje ukuthi udade ekholweni udade usho ukuthi udade la esontweni mawukhuhla umuntu wesifazane ezinqeni la nikhuhlana naye udade wenu lo uzoyizwa into oyifunayo ngoba lo wakamkhize wena wakagumede njoba nikhuhlana nizothi nisuka nibe nikhanukelana mase nikhanukelana la somba siphuza ke manje hayi mzalwane ayenziwa lento hayi ngizokwenza njani ngoba ubrother uzogcina ubrother yebo njalo phuma entweni mawukhuzwa ngoba siyabona nje ukuthi hayi ngeke uyafa ekholweni ngoba ncawe Nkosi kwa developer ikufebe emzimbeni kwehla standard sikamoya njalo lento ekhulayo nje lapha ikhula okubona umbila othi mawukhula ukhule nokhula la kuwo ugcina wenze njalo umbila uyasha ushiswa yini ukhula susa ukhula ukuze umbila ukhuphe kahle iba matured phuma entweni no man ngumzalwane mina ngumzalwane kufanele ngiphume entweni phuma musho ukuthi ngoba isilingo into yangaso sikhathi siyenzeka isilingo kodwa siwe sikufundisa ukuthi hey maphinde uhambe le ndlela injani ingozi phumele eceleni ucabanga ukuthi la khona ushawe khona ipothole ushawe lokhuma amathaya iyakhohla leyo nto okunjani lokho sekholweni ukuthi ungafike ulale umfana manje sokhohliwe emva kweminyaka emibili walala umfana la uyaphinda futhi kuyena into enjani leyo ungakhulu lokho kusho asizushumayela ke ivangeli soyeka abafowethu ngoba bazoyeka umzwile baba hey useqinisa kakhulu ufuna ngithambiselele mzalwane bese kwenzekani mangithambisa ngithi uJesu uyasithanda wasifela bazalwane icala lakho yebo lakho kodwa phuma kulento Amen. lento ekwenza ukuthi uxabane noNkulunkulu enze njani phuma kuyo
phuma ngoba lento isemcabangweni ubani wakwenza isono into nje isono uqala uyenze njani icabanga ngithi waye ungayihlambulula ngayisenqondo uzufike la khona uyibamba ngesandla uyibambelani into wazi ukuthi uNkulunkulu akayifuni Bonga khuluma ingane iqiniso kwelika moya ukuthi ngizwa kwelika moya manje ngilele nabafazi sengilele nabafazi unkosikazi wami unesithembu manje ngishamo 3 bese ikhuza indoda kaNkulunkulu ukuthi hey akuganwa la umuntu ngamafazi abathathu kusela kumina ekhanda lami ukuthi engeke bese nginabafazi abathathu ithi ngilento ngibeka izandla la ekhanda lami kusuke wonke le mfuno egcwele la ekhaya yokuthanda abantu besifazane enkonzweni ngikhule uyakhulwa kule nkonzo Amen. Le nkonzo yenze njani bafowethu yakhulisa khula uyazi uma ungabona izinto ezenzeke esithe zenziwa abantu amakholwayo singafani nalelo nto ukubona into ukuthi mawuhlele esithe uyibona lento le uNkulunkulu mayengayibona lento kanjani into ongayithandi kwa wena angayithanda kanjani uNkulunkulu serious ngabe besikhuluma enze njani khula funda futhi ukukhuthazela kwakha isimilo senziwa kanjani siyakhiwa sakhiwa nje ekhaya nje bafethu ekhaya nje isimilo sakhiwa ekhaya isimilo siyakhiwa isimilo into enjani yakhiwa thina futhi. And character strengthens our confident hope of salvation. Yeah. And the endurance develop maturity of character, approve faith, pride, integrity, and the character of the sort produces Right. the habit of joyful and confident hope of eternally salvation. Right. Baba umfundisi uNgqongo njengoba ewubaba kusho ukuthi kufanele kufunde abantu abeza ngemva kwakhe bebona ukukhula kumfundisi neyizwa lento bebonani ukukhula kusho ukuthi afundise abangemva kwakhe ebafundisa ivangeli siyatholana kanjalo makhona insizwa ehlukene nezona insizwa ngeke zibe khona uma kunensizwa ezikholwa kodwa lesizwe zenze njani zidlala ezigangayo njengoba siganga nje insizwa isho ukuthi insizwa ezingena la ebandleni njalo njani zizoganga zifuza obhuti bazo bazosifundisa phela obhuti bamagundana la esontweni ukuthi la esontweni kuneyintombi bafethu intombi ziyaqonda inkuzi malanga la esontweni ngaze ngathi ngeyilanga ngathi la esontweni yase international kukhona izifebe zakhola ngobani babekhona ngiyakhumbula ngithi mina la international khona izifebe ezibekwe uNkulunkulu lezifebe eziqothula labafana la ziyabaqeda mabesebenza zifuna amateka abizayo zenza sure ukuthi fanele bawathenge bazibaqothuke ngoba ziyafundisa ukuthi baba la ekhanda labo bazi njani bakhule bazi ukuthi lezifebe zibekiwe basebenzi bafuna ukuyolana sithi hey ngiyakubishop mase ngishumayelile mina angidlali ke ngishumele ngiqede seziya kumambishop azisichithi isikhathi ngasho ngathi hey azidlali lezala esontweni kwamase ngishumayele la ngithi izifebe zesihogweni sigijima mama uyazi umini isifebe uyazi lo mfana lo uthi usibani bani ma ngiyakutshela ma wona ungabona ukuthi yikhona sebeyasho seziyasho ngathi ngikhuza labafana bami ngithi yebafana ananiye ngifebe lezi ngoba ziyadalula zala isonto siyavuma sivume sithi hayi ku-right bese manje angina into ephasike hamba Nkosi mana achike ngale mambishop adrive agibela itekisi bahlangane eGaleria
asazi thina bahlangene ukuzimana ngegallery njengoba behlangene egallery nje imfake restaurant oqala iplate azokhokhela la 256 rand oqala nje intangaza yihle na 256 rand imbiza 256 ithi ngifuna into ethize ayifaka ijuice ile nento ne-straws mega esazo estore leyothenga umuntu ongenangqondo umfana ongenangqondo ozela ezeyifebeni imkhuthuze imbona uthi usephashile asenalo uthi manje yazi uba bishop bethe kunenkonzo manje ntambama sifuna uzothi ngikephi nje imali iphelile akanayo imali yokunikela esonto dongenanqondo yona ihlakaniphile lentombazana ayifuni kulalwe la emzimbeni wayo isaba umambishop ayimsabi ka umambishop kathi uthi naki ngalala uyothini uma kodwa lo yana ndaba lana uthi singavele silale kuncono ngihamba ngiyohlambuluka wazi ukuthi mehlambulukile izono zakhe kanjani ngani wona ngani umuntu ona azi namthathi kancane uJesu phume la uhambe uyolala ngoba ucabanga ukuthi uzobuza ohlambuluka ngcono umuntu ozunyiwe ozunyiwe ncane ophuma la ngiyanifundisa njalo into ayibanjwe la engqondweni uyibambe engqondweni uyizwe lento uthi ayibongagana manje agana ungaganile yini lento uzinikini ikhando mina lo hayi agana ungaganile yini khuza lento yokugana ungaganile uyikhuze ngoba uma ungayikhuzi izokuganisa ngempela nawe futhi ongenomfazi izokwenza ube nomfazi ube naye ngempela yanifundisa leso ube nomfazi ungafanele uphunyelwe imfihlakalo uNkulunkulu ekukhulisa ezintweni zikamoya ufe ngomuntu uyafa bafethu yafa haleluya sengikhulume kabe sekubi ajala mambisho bathekubi ukukhuthazela kwakha isimilo isimilo nani ngenayo ekholweni kufundeni njengoba ningena ekholweni ukuthi uJesu akayifuni into embi uma wenza into ebhedayo azi ukuthi mawufa besokweni sikanibalekele mawufa uyapi sazi ukuthi umuntu uma amukela uJesu thina efika evangelini omnye ungena ebhema ugwayi akekho umuntu ongabhema ugwayi 5 years yebo la ekholweni hawu uzihlambulula mbhema umthandazelo usabhema ugwayi hayi ngeke inkinga leyo la ekholweni uyacela imithandazo uma kunenkinga usabhekene nayo cela imithandazo aziwa la uphethwe khona akakwazi umphathi wakho umvangeli nje akwazi sondele kumvangeli nomama intombazane yakho uma isaqomile iqoma amadoda inamadoda lesondweni ngoba khona umunye ongena eqomile akithi iya kumama hayi uzosihlambulula yini mntana ma uyabona umfana engithandana naye akakayekeki ngiyawucela ma umthandazo uma athandazele wena singathi masishumana sithi lenkonzo awukona ukhubeke funa masisho njalo ungakhubeki uhambe enhlambulukweni uthi hayi ma idlule kumina le ndaba imina lo ma ngiyezwa ukuthi hayi makushumayela lento isangenze njani isangithinta ngizosihlambulula ma uNkulunkulu akangixole nami angenze njani angidlulise kulesi simo omunye imbamba inkonzo enjani eKipitili engakashadi uthatha uKipitili njengathi nje yasibamba thina sinjani siKipitili mawusakipitile emzalwane iza usihlambulule noma singashumala sithi awukipitwa kule nkonzo kodwa uzwe ikusaha yona kodwa izokusaha phela abephelizwe lezokusaha so besishumayela thina kukipitwa kule nkonzo izokusaha lento ngoba yipi inkemba kodwa mase iqedwe ukusaha hamba uye kumphathi uthi mphathi ayithema kushunyelwa la ngisahiswe manje uba nawe baba niyazi ukuthi ngisakipitile hawu ngiyamcela uNkulunkulu angiphe imali
kona angifisi ngenye indlela thina kwasiphoqa abanye bayahlukana omunye ahlala lephesheya omunye ahlala ngaphesheya njengathi nje kwagcina kusiphoqa sithi siyahlukana manje ngoba izwi lalisibulala kodwa uNkulunkulu wavela wasicabangela ezulwini wasilethela imali sashada kuba njalo ke evangelini uJesu akabalasha abantu omunye uyabizwa enobaba wengane abizwe naye bashade awuniyangizwa omunye benze njani futhi bahlukana praise God futhi mabehlukana Amen. Ngokuzungeke into soyenza Hallelujah. so ngisho ukuthi ke kanza kwethu ivangeli umuntu libenze njani liyamkhulisa angithi ngiyayizwa lento ivangeli liyamkhulisa lakhe nani nesimilo lisakhe isimilo limfundisa lapha ivangeli umuntu uJesu nje manje uzofundisa umuntu indoda uyifundisa isimilo ukuthi indoda iphila kanje niyayizwa lento ayiphilise indoda ishadile ayiphilise ifundise imilo noma wathi ithanda abantu besifazane engathi engakholweni kodwa uma kuyafika kuJesu aqala uJesu ayifundise isimilo ukuthi hayibo abasashelwa manje amakhosikazi abantu wemnumzane asekho umuntu ongcono wathi hawu waziwamila kahle ayisenziwa lento kuba uJesu uyamfundisa umuntu ini isimilo awubusahamba wombe uqala sanabantu khosikazi abantu iyadlula inkosikazi uyajika nawe uthi hey usho la umazo shoyo waziyo asakhulunywa lento uJesu uyamkhulisa umuntu afinyelele ebudodeni obuphelele kanjalo nomuntu wesifazane uziphatha kahle mayesethola uJesu agqoke kahle kona meseshadile ugqoka njengomshadikazi akagqoki njengentombazana esafuna ukubuka emgwaqweni yeshelwe ehamba eveza imizimba eveza izinto ezingavezwa umuntu meseshadile uziphatha kahle agqoke kahle nayo intombazane nayo futhi igqoka kanjani kahle noma intombazane kodwa iveza izinto ezingavezwa ngoba ifanele imase ithola uJesu ifinyelele ngoba uJesu wakhani wakhe isimilo ukuthi umuntu wesifazane abe nesimilo mayisekholwa esekholwa uJesu intombazane yakhona iyaqala ekhaya iwasha izitsha kade ingaziwashi ayiwashiya amanzi endlini kade igeza ngawo ivela ishiye lapho neunderwear ishiye lapho iphume ihambe intombazane seyithola uJesu iyakhiwa yakhela isimilo Amen. No mama ngokunjalo akathi umama masakhiwa isimilo akaphikisani nobaba ethi ubaba kade kwatha wacima naku ukudla kwakho kodwa osakhiwe isimilo uyanake ekhaya anake uyazi masibuye sibuye enkonzweni thile nenkosikazi enkonzweni nanginanda ukuthi unkosikazi ngibuye noma ungangishumayeze ungamje mina ngiyinhloko ekhaya mangifika nje ekhaya mina ngithi ngifika ngiyahlala uyazi unkosikazi ukuthi kufanele ngenze njani ngidle ukudla noma kuthiwa ngabe sibuye esontweni ukudla esingazodliwani unkosikazi uhleze enamacebo ukuthi kuzokwenziwa njani ngithi ngingena nje akaze agoqozise ngibone sengenze njani sengidla yini engenza ngidle ukusho ukuthi unkosikazi wami unani wakhiwa amanye amakhosikazi waba nesimilo. Amen. Qedile ukuthi wonke umuntu ufanele enze njani akhiwe abe nani bafethu abe nesimilo khuluma uyazi ungehle emthini ngisho ekhaya ngehle emthini ngomjwayeli kakhulu ngozolo jwayeli umuntu onjalo umuntu okholwa akakhulumi kanjalo. Amen. Khuluma kanjalo akuliwa futhi ekhaya abantu abakholwayo belwa bedonsana ngamabhaji bedonsana amawashing awuse ngiyabona ibamba umbango wewashing uyazi wait mangithi yabona ngithanda nje ngiyaxolisa baba yes sekuphelile ke futhi ngiyaxolisa sekuphelile so isho ukuthi lento isimilo ukuthi niyazi Yeah. Nesasimilo. Amen. Siyathandaza.